sita n'igice ngiye gusara isuna naribi ubwo n'amazi nagendanye yo gutaya mama ngiye gusari ubundi nkomeze Chai! Allah akbar subhanaka allahumma wa bihamdika wa ta'ala ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka Allah akbar Chai! subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim Allah akbar. You see the no. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma salli ukomeze muri saro. Icara neza nk'abariya shawu wigiramo nk'ikiraro. Icara nawe aho ngaho. Njyewe nari ndimo isaha reka mvuge mfite mikoro mu gusara iswara ya saa sita na 20. Nyine ngenda umusilamu pe ndi umusilamu. Abasilamu dusara iswara 5 ku munsi. Ndazirangiza rwose. Namwe niba mushaka kuba abasilamu nababwira ibyiza byabo mukayoboka. Ariko abasilamu ntibagenda cyane rwose ubizi neza. Cyane rwose wabyumvise neza. Nyakubahwa musaza. None se yego ujya numva ngo mu kinyama za buri wa gatanu biba byagenze gute? Nyine ni ubusabane bubaho tugasangirira hamwe kugira ngo nyine twishimane nk'idini yacu dukorere hamwe rwose. Abasilamu suko ni bantu none se ubwo urasilamu cyane rwose nicyo kimenyetso kiranga kuri umusilamu. Ndabona ufite n'ingofero y'Iyacu. Iyi ntago ari ingofero bayita isuna. Isuna ni isuna nako ndakamenya cyane rwose. Tukiri aho ngaho dusamuze natwe cy'isilamu twumve. Ubundi indamukanyo yacu iravuga ngo assalamu alaikum cyangwa ukavuga ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndakikiriza ngo wa alaikum salam cyangwa akavuga ngo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo ni indamukanyo iravuze ngo mu kinyarwanda ngo amahoro n'imigisha bibe kuri mwebwe. Noneho nyine ndimo ndakubwira ati gushimira babyita mashallah. Ubwo nyine mba nkubwiye ngo urakoze. Numva impamvu abisilamu batarya ingurube ngo ni uko ngo yariye imana yabo. We ninde wapfuye ninde? Dusenga imana imwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ingurube ntabwo yariye Muhammad ahubwo muri Bibiliya no muri Korowani hari amatungo ategetswe kurya. Hari inka, intama n'ihene nizo zitegetswe kuribwa.
ingurube nyine ntago iri mu biribwa Imana yategetse, ntago yariye Muhamadi, ntago yariye Muhamadi. Abenshi bamufata nk'Imana yacu, ariko Muhamadi ni intumwa y'Imana. Sego numva ngo ipirawu bayirya habaye iki? Nyine habaho iminsi mikuru nk'uko mwizihiza ngo ni Noheli, natwe nyine habaho umunsi w'irayidi cyangwa umunsi w'igisibo. Ipirawu ubundi ni inyama zivanze n'umuceri. Ibyo wabyumvise neza. Nyine yari yumvise ukuntu murya ibintu byiza nka gutyo, yumva nawe yazaza kwifatanya nawe. Ubwo nyine nawe ni ugushaka ukuntu yatora shahadu. Ni idini nziza yigisha isuku, kubana neza n'abantu. Imana ubundi yaravuze ngo mubane neza n'abantu, mubane n'imiryango, mwumvikane, mugire isuku. Ni nayo mpamvu ubona umusilamu ajya mu rusengero akabanza agatawaza, nyine ni ukoga. Impamvu nyine tubanza tugatawaza nyine ni isuku pe, ni isuku y'abasilamu, tugira isuku cyane rwose. Kubera iki musenga muhennye? Impamvu ntago ari uguhena, babyita kubama. Ni nka ko Yesu yasengaga. Yesu yajyaga imbere y'abigishwa be, agakuramo inkweto ze, agakwetura inkweto mu birenge. Yabaga yambaye rugabire, agatawaza n'ikanzu nziza, noneho agasari akubama. Ntago ari uguhena rwose. Niba warabifashe nabi ubifate neza mu kuri, nibyo rwose. None se ko musanze ndi gusara igisina, mwari mugiye he? Tugiye kwitembera, tugiye kwitambaka. Sicyo bita kunywa gacupa. Muri abasinzi rero? Ntabwo turi abasinzi, turasenga nuko tuba tugiye gutembera ngo twitemo. Ibintu rero byo kunywa inzoga muri iyi si n'ahantu hose ntabwo bigezweho rwose. Allah wa subhanahu wa ta'ala abarengere, abarinde kunywa ibiyobyabwenge. Mana ubarengere, bari abana rwose ubarengere, bayoboka idini nabo bazabeho mu isuku rwose. Ahubwo si ikibazo twagize, wanadukereje turasanga barangiye. Ntago ari ukubakereza, Imana irabaha umugisha cyane rwose. Allah wa subhanahu wa ta'ala arabikora. Mashallah, abashoboje rwose. Alhamdulillah.